Sashi Sien Biang ke Khasi Hills Autonomous District Council kalau jawab ban sambiang iki sernot bat iki ID card sasha kilai pohon ringut kiba sumar khasi bat kiba penmi ya kidawai kan bat dia kan ikicing lapun long auditorium hall jong ke HEDC layat hu baya barok kiba yop diang ikan ke sernot bat ki ID card belawan ke Khasi Traditional Medicine Commission bat layadai ki hapo ka an jong ke Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act 2011. Hakani ke jingalang ladon lang ubak penyat sing CM, ubak di UCM, ubak fantin lakadong EM ke taxation, secretary barim ke council ubak R1 yang ringkat bat kibayok pedang yang kan ke sernot bat ID card. Nak yang UCM ulapan benar basyan an saplino ya ke hospital, nak bentaban sumar khasi, halum sopet beneng, bat nak ani ke jaka an sa airu ke jinghikai syaki wepat kibakwa ban yo ya kalat ke kabu, bantip syushu halor kerukom sumar khasi. Nado bangi ladan kong klinik ng Peponopo nilai itu terai mawang klinik kong paring niladon pang naga bolbong blok nga nabat kumu finance secretary jo swa ba pin ai di secretary nga kwa bani itu gini giliang ru nilabo ni ki bagalai itu bagalai sumaru na sinang jongki nilai bat gidon ruka rup nani nanti bela beli nai kong peren. Nilai balaya la min kum mang bang pul hatu ulfa dari jangan kat bang beli dan jumlang barok. Nuna klem da empau ya kara jumlang angkat lem jongki dan sumati benda kimdon kini nyalam kita sadung dia harjung sumar kijung laslem tang bukan kabari dia metang lapo tengah kerteng jenga kalau blintis strong nak kubek nunggu tengah sumar hentai ini lompok mentala lain naik tengah sumar bat ngayor ka tiket na hel ban kaklo dengan mentala dukan no nadu arjan lain lek ini bukan kono itu kono tak mungkin mesti ya ada tak pede kidon di bat dia ing mulai do tengah sumar na timrat adin kata berde nggak semua hasil buriu hadu mentang dan yang lebih semua kubli sebelum kubli kerpang kali cai chairman dari commission bedai rupi CM juga PKDC kami so tenak sibun ban iba akum kejuk mentah kejuk hajingnang di start wilayah kata kalenti wallah kita ki traditional medicine practitioner ru tiba mencuam di itu dakaan mentala itu dakaan kini lah dalam kambai namal kasap sebau belai lah ayat mentala itu kerpang susu kamtam dekat district council ke jomi saya kini kedai kebentar bakrau bah kini ke kajingyat nanti kita pi pinong sumar pinong sna dawai bapen ya karupum kejungi dikasih ni hadu mentang ngidang yang ngej baik bat ngidang yo kajingarap nakum pidi kum pinong sumar kumopi abang iken nilai do na gino jingpang ndade tang ki doktor ki bala pas ki la ban sumar dai ma PSR tiba kham yo ta degree ndai ta stop boble la IP la penan kam bat lai yo ban senyang ha em nang kasalang ta kani ka de ka snisha ka bakar pang na mata jo phi iwei pai wei baka council kla itu ipi baka an kala don banyada ipi bat lesi ka jingdon jong phi hang ni lesi ka jing itu da commission kan la banyarap ipi ban abil sok kiwe ki scheme lingba ka sarkar jelak ini
Kani ketika bentar ke pokok pang, buat ngangit ba nang yakiu, ba pinang yala ban ke jing syakri ke bawah hatam, nam ta ke nang kasaang, ke boleh pun, but all the best sixteen kita. Kita semua kenbat, but kiwe. Tehangning yang dalam di ba Fanten Joseph Lapadong, di belong MDC Jom Lain Kra, Haji Kupol belong di executive member in charge ya taxation, but kiwe. Idan du hangni ya secretary Babim Jom Council Jumi, iba Wanyang, Wanyang niru dewe neki ramba lama senyang bah hakaba nginjo ban pas lane banjo ini kaan ban itu ipi kumkinang sumar tunrai. Te kanika commission la itu kakum kanika kasih Hills Autonomous District Traditional Medicine Act ya kaba nakaliang jongi ka District Council ladet ban pas hausnem ahjar khadwe but nadu tu snem kanika commission ka pengno ka suki ka kontrekam namar bampak la penbit penbiang ni bubun jing berkam. Jadi dan kendiak pun mentah ni sotu ba ni layo ekni kabor ke ikhtiar ban itu ya pi kumki nang sumar terai dakaan ngatrai ladapi nujol ya kajela Meghalaya jungi ba kajela Assam inisiatif ba kajela Assam baru kinang sumar dawai terai leni kiba long kumapi musim lah itu dakaan. Te Henry ni suatu ba ki jadriu jungi kamtam bela aisap boleh hadir ni kabenta pilong kinong erap iki paramansin dan kiba shitam semensau berkedia baken kisieng pemensau kiba boncat kiba miknyang nanta kiba ongno lai hujat kijing bombit bombiang hakamet jongbriu ngapet babun sien adalah kentat neki hospital sarkar Henry da poi syafisia jikot kikia wat ke kriting rumah tentang kriting hospital bun mla Henry da mi hospital pi ki bla aisap boleh pi persat pi tak dawai bat ketu keding kalip no tengi sudai kum ka district council bapet bakmi ya ka bahar kamiat jongki cek bener kasih jungi miso ba ngidei ban itu ya kisia dakaan hang bide kene nakam bagi kre bro kata tang bapin penyang sangbut du la se ngatai dan banut ma nedan na bla penyang sangbut ngatai dan nama ba dan ba ndela shilong bi ai ma nama empat itu epe dan renang ne syakmat pat tapi penyang sangbut la itu dakaan pila hab banbu sunan bat uni registration bangila IP ma kani ka certificate ya bu bah laminate ya kani benam du kini kita bat ngin ai bat kini ki ID pi kini ki ID pat pida lecno shno pila peni ba pide no sumal dawai kembat no sumal tembai bala itu dak district council ma long mshimla itu tang nangi kum kinomik mat ndai itu dakaan ma kani dekaan ke baklan bah beladap ban pas nakalian ka council bala menjur daulat kejelah naduk senam arja harwe tehan ni kapor naso perpau jiktan bakrau ban kenduk ikisia salai pun remut dangshan menta dan arbanai niladap ban khot kumba arpu samne arpu samut niladap kan ai kini kisonna ki certificate jingpin itu epi kumkina sumal kembak kendrai te pat mentapat haduh lai pun remut but kini ki application ki berangsa te ki badang sa rejim bishar jom ka teknik commission ban pek ban kmi ikot isla bat ki we jing kam te ailat ya ka office bakan terekam bat min sa yele kat balak ni kampen keluar benang itu syushu te kum menshu pentip ru yepi banakan yang ka district council miladap ban shna ya kanika khasi traditional medicine institute hangte belum sopat nai tinggal penulut la kumba new kulur shiteng
ya kene ka jaka aji sumar but hanni kindon par khoi wat kiban sa kindon but kiba shulet ruing lu kindon mo ong na khtin nong wei mo UPD outpatient department te kindon ru wat ikini ki laboratory ki Jakarta ye ke jinglong jingman jongki dawai jongki no teng hakabor shimet jongki knumla seban wanra ki packaging ki babha le se kabor jong tu dawai bak la song la bu abitor te kat no singi kan ne te limba kan ne ka jingtei jongi ne ka institute ka batmai te rum so neng kindon mi par khait ki lab technician kini kitai bansa yarap le PCR ban pentas kini kita dawai jongki bat ban yarap ru wat kini ki ban song ban pak kini kita dawai jongki hakun kom ka ba khoi suba banam dan cingkta pak kiwi ya kamet jongkriu hakiwe kom tekani jing kenmau nak yang jungi basien let's say kini ki record sebagai don ya ki kerseng jongki rupa apa ngin sadon kam let's say lada nila play kene ka ya kene hospital ngin sahat lang ya PCR baro pengin play no nomor bang lada IT but ni kenan scam ba ngin yo jing train lang ba PCR akan no kapol bang ni dan kam Letak kini kintin